chama nyamiche enipa bi say na sesa wo suspend wo from Pentecost onye de wakwabo adwaman nye de wadi obi be ma ne oba di wonom ho anya hwe enye mo na mbejaje wonom yenum na sesa mo suspend wo mo MPs na edi ministers edi MP elders na edi DC na jibi no mo didi ne yasade yakwatra so dem ye shirawo nyame atete ndanim onam Pentecost onam utiri so tumi so she asori yi ase no ote sana dey so ode nsenchre ni tumi nyuma ye di wansampa no echi samron samtum sanyare wa huru nya na awufu ya wanwa de Siu jatano dum jetum sa Pentecost to me no and we say so for the nyinya omanim asa dokuna asen etesa and Jesus hey indayina ao eradie kamorobo sibiriata ebriandele yeah so elders ni deacons ni deaconesses edi to me wo kroma krono and omo the other people will got to suspend. The other people will got to suspend. The church must take the lead in discipline. Na kabe na national cathedral si wona akoye ma ho na asofo mpanifo na egu ano mutiri so ha na ete ho sa ya de yare ni jibi sa I mean